twe twarananiwe twe tumusengera murwaye icumwero kandi ngo twirijega bakamurubura atarakira bamara kabesha ngo Imana nguzamukiza nyuma ngo twagiye kubera ubwoba gusa gutinya amatiku timuziga twadusenga nyangenzi muno kakumba kabaga hariye muze ndamuvuga ko zabaye kumanywaga yaje kudupiga kumanywa nanjye ndamivugira hano ku gatuti muze kane kizina araze amatubwira ngo ibintu mubamwe usinza bizumva urabuzumva se urabizi nakira arava ngo nakira ngo azoza guhagarara hano yahagaze yeme muri hope ntimwamubonye yaje murabizi bari bamwasingura ruhanga ndayaza amakuru yose nimushikiwe bakurikirana noneho bara dogiteri naje kumureba kumusura barenga 10 nabo bari bamuriho afite gusaka seseme ameza 6 iyo seseme nishire mu izina rya Yesu atukuzwe uwo mwuka wa daimoni n'uhungi mwaza mwibiga tugira gutyo abanyamwuka twebwe gutyo twebanyamwuka nta muntu uzuva kutwurira ugashonaga agavunika abanyamwuka nta muntu uzuburira ningamene kichwa tunyerera hakika ya Mungu ikono bushije mu yavuze ngo minembwe haranyerera abanyamwuka niminembwe nta uzitwurira ejo naje ndazanyereka yanyanje tukura muza mwumva nani bagize gute bambutse ni bandi bayamutse harya Abisirayeli naciye hejuru mazanyireba uko irangana gukera inka ntuzi ngarwiko kadukwangana kunguko naciye hejuru ndabandayireba nuko irangana nkuko ndetse nuko ne mu ndege hari kure we niba narebye aho bambukiye we umuntu ngo hafi barerebye aho baje bukiye umwandi tazagana yasamye irani politiki bijyabaga buza kugira abana bataye gukura imyaka 16 n'irindwi ko gatisha utangiye gukura umwana wavuye muri plateau ndaza bakayogori usange kajubangana abafite ubwenge twe twashatse turi ba mineri bari mu gusaranga hango ngo zarabananiye kwaje nzoba ejo katurinde bushi yari tangazo nari ntangizanye kubera ko namye kumva kibaza kumana numva amajwi ari none ari muri yadahayahura kubera ko hari ya njenda hazi hariya noneho numvaga aga pressure kazamutse none ga mube mubaretse ntacu banadutwaye gupfa ko gusaba atamena hano aho inyuma ngo binjire ariko ibindi byo biroroshe turashimira Imana kuba yaraturinze mu rugendo twari dufite kuno kwezi gushize hamwe nuko tukagira amahoro Imana yabwe cyubahiro ngwangira muzamure sindayumva microphone cyangwa nukwiza bivuga nimbare muzika bufite muzojugunye nta bikoresho mufite kuko tiba bifatika allo mwari muzi ko tuzosiga za banki na za konte nabira bintu zose twisakarana nibimwambaye tukazakuma kunezerwa gusa dufite muzika mu ijuru so tugakwitegura hano muzika nziza tukazayikomerezanya iriya ibindi tukabyorosha tukabigira bikeya ariko umuntu bikaremera so badije nyine mudufashe ariko nimba ari ukubiza bivuga ari uko nimba ari ukubisanzwe bivuga gutya nubwo nanje ndi umushitsi mwakeje aho muzogura ingoma muzamuvuza kuko nsanze ikijanye na muzika mutagikunda ese mvuze nabi nubundi muzamugera mubivuga musose akora mutugambire hanze reka abanje babivuga kare nanone bigira insira nuko mugenega muzagura twayivuzeho ariko namwe ni wanyu inzambi zumva niko bimeze umwe ravuze ngo nono nuko zose nico kimwe ikindi nari mvuze nyine nico cyo gushimira kuko Imana tugire neza
tugera hano amahoro. Imana ihabwe icubahiro. Cya kabiri, turashima ko tubabonye abo dusanze hano uko bari babivuze. Hari abandi badusanze iriya, natwe twasanze abandi. Byose byifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bantu bakunda Imana. Kuba mukiri hano hari umugambi Imana ibafiteho, hari mission. Timukongere kureba UN n'umunsi n'umwe, nta UN nta kibazo ifite. Hari mission Imana igufiteho maybe itararangira. Kubera ko mu byo namenye, iyo mission iyo umuntu irangiye ahantu byanze bikunze vouloir ou pas, byakunda byanga, Imana iri uburyo bundi izi create mu inzira ikakujana handi gukeneye. Allo? Yeme turi kumwe? Mwova ngo amina? Nandi mfite ikibazo ijyanye harya Mapendo cyangwa Hayasi. Je nagenda nayibona. Ibahe. Ntiyabaga. Nari nze vantu ntaragira muri Mapendo, ntaragira muri Hayasi. Iyende ni yishe ngo ni RSK. Inde ni yishe. Ngo ni ihe? Yaje nyuma none rase. Yaje nyuma naragiye. Niriho? Nuko. Kandi nta mahimbaremo. Imana yangiriye neza gusa ndiyandikisha bakankenera nibo bari bankeneye. Tibigaragara se Amerika je yari ikeneye. Kuko je bige nayikeneye yaranze. Yaranyanze. Ayo se ntimuyazi nayo. Niyo nahereho umunsi ngenda. Ige nayikenere narayikumbuye ndayihenda ndagerageza iranga. Sibyo? Ngo bushira irankenera. Ndashima rero ko Imana yabikoze ihabwe icubahiro. Nimuvuga ngo amena. Turashimira abantu benshi twabonye, mumeze neza mwikomera amashi. Ibintu sarere besana byahindutse gutya. Nono abari no bagiriya. Nono nabasigaye hano abahani nkabo bari nkiriya. Urebeye nk'inyuma. Sinzi ko Imana zikora ibintu. Nimwikomera amashi. Ukuntu yabagize ntaho bimenye. Nta no mwona bibwira ngo muri babandi tuzatuvuga nyine ko turi impunzi. Uretse kungu ritangiye gushaka imbaraga. Utayosha imbaraga kubera kuko bazungu batagiye kuva ko dufite wacu. Nubwo ari bahateye. So ndabashime kumeze neza, Imana yabitayeho. Imana ihabwe icubahiro. Atukuzwe sana. Nivuga ngo amina. Ntabagore b'impunzi bangana gutya. Bafite bene ibyo biro. Oya. Haramuzabona mwebwe. Nta mungu w'impunzi maze nka bonke. Ufite uruziga gutya, ufite ninani. Ntabo abandi bose barunamye, abandi bagize ibindi bibazo by'amasa tukura kubera itabi n'ibindi na drogue. Turashimana ku bwoko bwacu bwitayeho. Ni munyemerere dokumana Imana amashimeshi. Kandi ibi yakoze biri mu nshingano zayo. Yavuze mu ijambo ravuga ngo sinzabata, sinzagira gute, sinzabareka. Ndetse yongera ijambo ngo habe nubwo muzonyura mu mazi menshi. Tazagira gute, tazabatembana. Ngo nubwo muzonyura mu kigurugu cy'umuriro, ntimuzosha. Akumuziguru ndazanyiramo hano. Cyangwa moto niko nyakinya zavuga. Yanane majukumu ya renti. Amarenti ama school fees abanyeshuri. Cyangwa iki nibindi bindi nyine byahangana umukungugu n'ivumbi ibintu zose byarahuye. Ariko nari kumbwira twazitse kurya twabaga hano ukuye umukungugu niwo habaga. Sindabyumva. Akumubiri nawo hebse. Nango mugere mu hebe uko ntakitu mufite. Kuri ngo rekire mufite sangaho cyo kwiratana. Mwirekere mugere mu heburi. Tugira gutya. Kusebe murumvishe. Nahebze no sanga ahubwo Imana itugira neza cyane ibarakoze mu cuma. Tugihondo. Ariko muzivumbi ahangaha nakazanye no hano ngasa nuri muri nani. Nuri Yerusalemu. Nukuri. Hano narizana ngo ni Kanani. Hano imbere kwawe. Kwa muwangi bari muwangi sinzi. Uyu Mungu bahano.
cyangwa se za nani za Gikomba hose rwinje none kakatari. Ariko noneho aho nahumiriwe ko ndanyura hano nuko nasanze ari hasha abazungu none kino cumwe munyemere tuzobasengera. Bene abazungu babujije uburyo Afrika bamara iwabo akaba ariho bubaka bamara bakazakura barutebuka muri Byura bakaza kabareza ku Ndondo yagira kumenyere ku Ndondo akasakira akamukonkobora bakamugeza i Nairobi none atangiye kumenyera kandi kubarasa kumusubiza muri Nyungwe ngo azobane guhuruka tuze gafinda tubasengere yeme kumuranemereye none mwe murese yayandi ngo mana we ngo nibaturebe none tubwire Imana ibarebe nabuko bagenze nabi barakabsa batubujije uburyo. Imana yabwishubira kuko gusa mumeze neza, Imana yabarinze, Imana ihabwa icubahiro. Atukuzwe sana. Chopino picha turi White House. Tujana abasenateri tubabwire ngo babandi muza mu buzuburyo. Doroko basa. Kandi bazakomeza kubaho kugeza iteka ryose. Muzoni hanganira afite langage sophistique mu Gifaransa. Langage ni nuda bihabwa tuzonyumva. Uniriki mvuze umuntu utazi kumva ko yasigaye. Ariko iconze cyo ruranga ari hano yarasose ko yabyumvisha hamwe n'abavise ndetse n'abandi kumushiko navuze. Navuze ngo bajyaga ku ishuri ganje wigishije hari abanyeshuri bazabumva n'abandi bwasubira mu kagatatu. Narivuze ngo tuzosengera abazungu. Sibyo bareke tworoherwe. Mu izina ryandi si bose Davos niho inama zazibera. Niho bazaje gukorera imigambi yose yo kujubanganya isi. Hari mu Busuwisi. Nahijya ngatemera ngo kurega. Ejo naje ndazayereka yanyanje tukura muza mwumva nani bagize gute bambutse ni bandi bayamuse harya. Abisiraheli naciye hejuru ndanyireba uko irangana gukera nkantuzi ngarwiko. Kadukwangana kunguko. Naciye hejuru ndabandayireba nuko. Irangana nkuko. Ndetse nuko ne mu ndege hari kure we niba narebye aho bambukiye. Weri muntu ngo hafi barerebye aho baje bukiye. Uko nahirya hano. Kurarwiko nuko gusa abacu bataradoze umwanya tuyivugeho neza. Kubo boyishira mu bitabo nayo kuriya nayo ifite amana. Minembwe ifite amana se. Nimukubona Imana mashi. Makunda Israeli gagane tuvuge Minembwe noneho. Gusa ntibatwemereye Yesu yasize akufuri ngo ntiyagire umuntu zose kandi kongera kuri iki gitabo. Sibyo bisho. Ariko iyo bishoboka twokongeho nka aya makuru yose ya nyuma ya ruguru. Kanga hinyuma twese hani nyuma. Kubera ko nasomye ijambo rambwira ngo umunsi bambuka Yorodani ngo abanyisiraheli bose batoye iki amabuye bagira gute barayarunda kugira ngo bigere gute ngo abana babo bazovuka hanyuma ngo bazababwira ngo Imana yatujabukije iki none kurunda amabuye hari ya kuri Jiafi haje bizari twese ariko tuzona hashira nubwo batabishaka mu izina rya Yesu. Nimugira gutya. Atukuzo sana. Ngiye kuganira n'abanyaminembwe none narimaze iminsi bakumbuye. Nagaza n'abanyaminembwe n'abanyamurenge tuganire n'abandi bose abanyafrika bani wacu musho hagati. Kosa turanye Israeli tukavuga maze baturira. Twaturira ukuntu uzagiye bigenda ngo bagire natwe ibyacu biratureba. Hari umuntu wambweje mu ngo twazanye politique mu kanisa n'abangura agafuntu ufite ubwenge. Toute la Bible yose ni politique. Ubundi tugapime kuvuga ibintu udafite fact. Muranumva
nitwe twenyine mu isi tuhohotera, ukaza ukavuga ibintu hano udafitiye preuve, ukagira ngo ibyo uvuze abantu ntibabizi. Sibyo? Iyo uvuze politique ni iki? La politique donc ni iki? C'est une manière, muramfasha ndavuga ifaransa n'icyo kiyorohera. Donc c'est une manière, ni uburyo bwiza bwa bonne gouvernance, uburyo bwiza bwo kuyobora abantu. Amanyanga umuntu akoze muri politique ayo nayiwe, ariko politique ntabora amanyanga. None se Rutebuka si politique kanisa ndayifite? Ntayifite? Uri umunyapolitike. Janti ntuyifite? Tufite politique kanisa? Nyapolitike. Ndabantu ntuyifite? Azorwa wandika iki? Si politique kanisa. Ukuzose. Mkuru wa Yumbi. Ta politique mwireke Yumbi. Na Yesu yize gukoresha amarenga y'amavuga ngo turahurira kwa Ntuzi. Yaravuze nde buriya? Ni yaravuze nde Ntuze nindi? Muri Bibiliya basomye. Arazwi. Nutazwi. Kwa Mariya. Natangiye sivyo nambabwiye ngo tuzamuvugira tumutazi. Yewe muzaburiye bazibashibahiro. Semena mina amarenga rahaba muri politique, politico. Birahaba. Même la famille. Urugo rw'umugabo n'umugore bagira famille bazakoreramwe. Nani politique bakoreramwe. Idahari. Sibyo? Muba muri nzagara. Allo? Kankavuge niko muzamwirwa muvuga hano. Ko abantu bazanye politique kubintu. Kamaza izumperaho. Habe n'abamama bagira politique yo kurera abana. Sibyo? Bijyamza mubongora ngo mama suko azavuga mu bantu. Umwana mukobwa ufite 13 ntazagenda arya igisheke mu nzira. Bari umwari. Umwari ntazagenda yasamye. Irani politique. Bijyabaga buza kugira abana bataye gukura 16 n'irindwi ko yatisha utangiye gukura. Umwana wavuye muri ho plateau. Ndaza bakayogori. Usange kajubangana. Abafite ubwenge. Twe twashatse turi ba mineri. Bari mu gusaranga aha ngo zarabananiye. Kwa ejo nzoba ejo. Katurinde bushi. Tugira gutya. Semena mina. Murashaje se. Mukishi. Akora rone batanaza ndabivuzeho. Allo? Bano ba mama bose. Bano. Wera kuri mama Muhumure nagusuje Muhumure twarabona yaranyakiriye na madame wese nabamenye banyitaho ntabizi. Katsi kuba munyitaho cyane nikima mushaka. Ngo muzo ndaho kibona. Happen kuruha. Bamenye. Mu mwanyaga ngo tukwibwire. Ndatangaye. Norega iyo ntashudashikije kera. Niho gabahereyeho nabitorero mwakiri ntasha Muhumure na madame. Semena mina n'abanyetorero bose baho puna baho moja bagitimba barabasuhuje na Benoni n'abarya bandi bose bagiye kera. Je tso tukwitandagira mu nzira ntawomenya. Mwakiri ntasho mu izina rya Yesu. Semena mina kubera impamvu z'umwanya ndaganira n'idenge geometrie. Bari bahangara geometrie. Je narayitsinze. Nigaga. Éthique avec une grande succès n'amanota menshi ariko nasanze ari science n'ibintu byose abantu zabahambiriye barasara byose kubera kuzunguruka je narushi nasanze ari gusa ari zero. Ibitabo byabashashije hano muza musoma ngo muri abasomyi bandi bakivuga jewe mba mu isomero nagize ahantu mu masomero sanga babzandise bose insengero zabo bamwe habamwe rompwe bazangwera mu itabi akarompo mu rusengero muri eglise barevera mwaranga yo barevera bagira inkono rujigo zimwe ziresha gutya narababonye niyo babonye sponsor abageyi muzoreke ibyo ngibyo musenge Imana gusa iwacu nimurangiza mukure Yesu Kristo.
tuzamuri semena mina niyo mpuru yaganda yibabwiye yose garani mukenese ararenze kuri ayo abaye tubuyazi muzazanye babwire mukene ma views ndarabakiriye mu izina rya Yesu kandi marabagire neza ibaha ubwenge maze kubabona twabe tutagira abanyamakuru none dufite abanyamakuru makomera mashi abitwara nabi ni ku giti cyabo hako si bose kandi umuntu umwe ntiyozira abandi so naco cyabaye ikintu gihambira abantu aya makuru yose tugira tuyumva miramenyekanisha kubera media nije yananiye kusana beya jana beya media ugira chano naje mfi aho warananiwe uravuga iki naje yarananiye yeme tuwe kuzamura Imana tutunge ahera hahera tugiye kuririmba karibo kagufi kavuga ngo umuntu tumwe imbere yangize ububasha ejo buningeze mu kibuga cya Toronto muri ibintu babigenda ibintu bizanze byakwamye byose amaze ndabarukira nsenge kubera ko nageje kuwa gatatu ntarahaguruka nageje kuwa kabiri mugoroba saa 8 kiri muri Canada kandi saa 5 ngomba kurira indege muri Amerika inkasa mu rubazo rujeme kubera ibibazo nyine bene bashu barigaragambye bo barasaze bazamubigaragambye mu gitondo ngo ntibakora bakamishira mu nzu ibibuga turajwigira tura abantu twakira imisi kuva ku cyumweru no kuwa mbere kuza kuwa kabiri ngo nabona kare mukavuga ngo umuntu tumwe mwiri Imana se iri afishe basohoye kumusike munayikunda bizogenda gute bamwe taye kunyandikira siko ubaye narabonye message zanyu narazibonye sinareje kubasubiza narazibonye umwe busabone wagize neza we yamavuga ukuri kuri mutima ngo mwayemura kubesha bakristo ngo kuberesha afishe ngo kandi ukiri Canada akantu wazi gutongana yewe turagenda papa turagenda uzobanzurika kuvuga byinshi timurabona isi bazaba yasa ukindege umuntu tumwe bakavuga ngo ikirere kirahindutse stop bamara bakamapa gahunda y'ejo ta complaine tibaza batongana uko ndihuta tibibaho bijye muzamuza muri matatu tibibaho mushaka ngo watize muri kamvemwo ngo mufate yindi urafa iyi ni yabiye usufite nifa cyane murongo wa 4 twoza muri mana babako yombi bakugira gutya semeni haleluya semeni amina tibisabise imyaka n'umuntu tumwe gusa umwe wose wakisha nabo ije nabonye Imana mu ini minute umwe gusa tugira gutya semeni amina soma Yohana ibice 9 ku murongo wa 4 twiruke gwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora amen ko turaganira hejuru ijambo rivuga ngo gukorera Imana ntabwo Imana yari inaniwe kuturekera mu ijuru ko biravuga ngo turabe Imana ituremeye iki muko tafazari ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere twaje no kugendera mu mirimo gusa alo titwaje gukora imihanda titwaje no kubaka amazu gusa Eliya ni bikorwa by'ubwenge Imana ntiko kwivuguruza cyogeza kubwenge uri mazorera musigiti uburi umusazi ariko mission principale donc purpose intego nyamukuru twaremewe gukorera Imana tuzamuri semena mina
nicyo naje kubibusa kongera gukorera Imana gusa umugarura umutima ntubajane kuri pointe ya nyuma niyo mukunda kandi ariyo nto niyo duteye n'ubwoba niyo yatugoye kandi ariyo nto muzo dukorera mu Imana hari pointe yatugoye sishaka kubivuga kuko murayizi iyo tuzokorera Imana abantu bareba kwifaranga sibyo biriya nibyo bitoya nibyo byanyuma nibyo biheka iriya ni stamp rikiyaryo ikashe biriya gukora Imana mu muri w'abafaranga donc nukwemeza nuguhakikisha sibyo nugusinya ko ibyo wizeye nibyo wemeye ubishize mu bikorwa gusa tuzamure semene bina sinsura mu byahisho twavuze ko Yohana w'intumwa ari mwene Zebedayo hamwe na mwene se Yakobo hanyuma tuvuga yuko ari bene Zebedayo na nyina Salome kandi barabuze Yesu bakwiye ku murimo abeshiza mu murimo nta muntu Imana yohamagara atari mu murimo nubo nimuzuba Imana zo guhamagara atari mu murimo ntibizakunda first of all ugomba kuba mu murimo Imana ikagugira iciza ikagupromotinga promotion ukabona undi muri wa kabiri ariko abanebwe n'abazayifu n'abandi binani abashangu timwokora kandi Imana bakoresha iki hanyuma Yohana simutiraho twavuze ko alikuwa kinara cha kanisa yari inkingi iki yitorero ibona bari batatu na Yakobo na Lewundi na Petero nibo ari amashiga cyangwa yari fondation y'iki yitorero tuzamuri semena mina kandi Yohana alikuwa mtoto mpendwa usale na mimi Kiswahili ngeziriye narahumiwe bintu byarashanga kishi ira twawe n'imvugo nyinshi tubura zimwe no igishinwa Spanish ibindi ngo neki Latini n'ibindi bitindi byose biririya zamvugo zose ngo baziba kwisi niyo zibo none Kiswahili yabacho kigaruka kuko n'icyo wacuka tuzovuga menembwe muzambwira abandi kinyamurenge n'Kiswahili abana banje bazi Cyongereza reka Icyongereza bazokimenya ntazaciga Hello muri hano Yohana ari muzantu 12 ariko akongera kiri hariko niwe Yesu yakundaga kubera impamvu bisho kwa nini ni ukubera ki Yesu yakundaga Yohana kutabandi murakizi homework ejo muzozane kandi abapasteri ariko muzohera sibyo revelation raki ni ukubera iki kubera iki Yesu yakundaga Yohana kuruta birandiseka zabazana passage biblique ndazibaheza mu kuzisoma kwa nini nico yejoka abe namwe nuzosubwira umuntu ndagukunda sibyo ubwo kumubwira impamvu pana karimi gusa kinyoma nganda gusa naje nzangorase je nditagora ganta kibazo oya turashari kwe muhumure ndashari hani ko ndona kusiga kandi nasho gutwara wa tuzamuri semena mina nubwira umuntu ndagukunda you must ugo kumubwira ngo kubera izi impamvu 1 2 3 ikindi urukundo rutagira igikorwa ijambo d'abord urukundo rutagira ijambo nicyo rizari banza ijambo rigarekezwa n'iki n'igikorwa ibyo zo nimba nta muntu urabikwereka siba vanamo shiramo rushe nibo babandi Biblia ivuga ngo bagira urukundo rw'urumamo Biblia ni guzeta urukundo rw'urumamo Allo mugenda mucukumbure kubera iki ndakizi sinkibabwira kubera iki muntu 12 yahamagaye kandi bose azabakoresha ariko akagira umwihariko
akavuga ngo Yohana we alikuwa mpendwa. Kwa nini? Wewe ejo muzokizana wamaze umwaka waho jana hano nasizwa waye wigana kandi mwari marahari ubareke ubanza ubareke tubabigishije bano banza boroshe bakwambara karovante ngumurabwiriza hano tuzahuri bwaza tugira buriki semena amina muzima bivuga twe twagize baziriya iyo uvuze ikintu ugomba kwerekana passage biblique. Iyo uterekanye umurongo w'ikintu uvuze icyo kintu ashita les hérésies donc hérésie ni ibibazo byawe. Awajali waburinde iyo uvuze ikintu bagakompreninga ugomba kwerekana aho cyanditse muri Bibiliya kandi bari byawe bakaguhereza icyo bita owning. Ntukongere kuvuga ibintu byawe hano tutazi bagiraga droit d'expression nabo se bazabagora kujya mu zone bizungu byose byahumirije gutyo byaranebwe bigira ku rwego ibintu byose bihagura inkasiro ariko bagira n'ubwenge tuzamuri atukuzo sana muve ngo amena ibintu bibiri bikomeye Yohana yavuze kuruta abandi izindi ntumwa bitangaje. Niwe werekanye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana de akongera akaba Masiya bisobanura ngo wasizwe. Abandi bose bagiye mwita umuntu bakamwita umwami iwe nawe nimukomera amashi naho ngaho nahurije na Yohana turahuza abagara frere birarangira nuwo muvuga nabi twobifa kubera ko niwe wa presente il a présenté Jésus yerekanye Yesu neza gutya neza ko Imana kandi ngo Imana yaje kubana n'iki n'abantu yaje mube abetiragira gute tibamumenya ariko bagize gute abamwizeye abamwemeye bose yabahaye kuba abana b'iki kandi abo ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'iki n'umugore ngo babyawe n'umwuka bwira mwese ngo turabanyamwuka uko n'ubura umusinzira n'umusita no gusa ni hano iwanyu ariko iri indani muri paruwasi y'ijuru twabyawe n'umwuka kandi mpamvu zamubona abanyamwuka twebwe gutyo twabanyamwuka nta muntu uzupfa kutwurira ugashonaga agavunika abanyamwuka nta muntu uzuburira ni nkamenembwe tuba tunyerera hakika ya Mungu ikono bushije mu yavuze ngo menembwe haranyerera abanyamwuka n'ibinembwe nta uzutwurira kubera iki tuko ndani ya Yesu yaravuze ngo ni muba murinje amagambo yanje kaba icyo musaba cyose nzagira gute nzagikora a condition que muba muri ndani niko ndani ya Yesu ni naburutika muzi mpamvu imwagize ubwoba muba muri umoja kari umoja nawe kakubamo abo bamwana umoja ntusare muzi zamukokotera hanze zazigenda gutya zikera zazikurira indani mu mutima urabona wose nsira muve muri mukokoteni mube muri Yesu Kristo ndani kandi abantu bageze mu ndani bagira tutubize ikomeye wana amani nini tele bagira mahoro mesh sibyo ndakinde botinya kubera ko uba muriwe arabarusha imbaraga arusha imbaraga uri mu bisi Yohana tumuveho kuko sinamushaka gutindaho hari ibintu birenga nandise ukeneye iri somo zori nakoze musesenguzi kuri Yohana ndamucora ibintu birenga 17 bimuranga afite
uyohana yarimo abantu batatu umunsi baje gukora gahunda kwa umwana wa nani wari wapfuye kwa Yayiro. Gahunda zatangiye kera mwe kuzigwanya bamwarakuze gahano ko bambwiye kubera nibyo abasore abantu bagagaye bashize imbaraga z'umwuka banebwe ibintu byose by'Imana babigize iby'abana sibyo gukora gahunda bisho n'iby'abana abana zakora gahunda abana zabarya gusa bakaryama sibyo umunsi baje kuzura umwana wa yararimo kandi bagiye nda sente ibyanyu by'amanda kwisharija ngo banze mwake iyo baragiye gusa baraje ati umwana we yirara hararabse kandi arangije abatipe abaki farisayo tukubabwira ngo kurikira umuntu udafite ibinini nta farumasi agira nta bitaro nta kakana zashira mu kwaha kagapima nk'umuriro termometre niyo harya none uyu mugabo none abana ko barahwera muhana urimo ngo base bagiye kumusitari yamwe ati tuje kugira gute sikuzura wa mwana agezeyo yavuze gute bisho yavuze gute ijambo akoresheje hari ijambo yabanje gukoresha rya mbere mu rurimi rwabo rw'iki arameye yaravuze ngo talisa kumi akatwe twarananiwe twe tumusenga murwaye icyumweru kandi ngo twirijega bakamurubura atarakira bamara kabesha ngo Imana muzamukiza nyuma ngo twagiye kubera ubwoba gusa gutinya amatiku timuziga twadusenga nyangenzi muno kakumba kabaga hariye muze ndamuvuga ko byabaye kumanywaga yaje kudupiga kumanywa nanjye ndamivugira hano ku gatuti muze kane kizina araze amatubwira ngo ibintu mubamwe musinza byumva urabyumva se urabizi nakira arava ngo nakira ngo azoza guhangana hano yahagaze yeme muri hope ntimwamubonye yaje murabizi bari bamwasingurira ruhanga ndayaza makuru yose nimushikiwe bakurikirana noneho bara dogiteri naje kumureba kumusura barenga 10 nabo bari bamuriho afite gusaka seseme ameza 6 iyo seseme nishire mu izina rya Yesu atukuzwe uwo mwuka wa daimoni n'uhungi mwaza mwibiga tugira gutyo semena amina bakuzamura uvuga ngo wakibazo wemva mbere mu izina rya Yesu ye muko turasengaga muzamurinda ngo banze za deperega ngo banze bishaganye mwaragowe uvuga ngo kibazo hunga mu izina rya Yesu nipishe ni piti kitunguru tuvuga ngo hari Imana yamvuzeho peza inzira tambuke ejo nabwiye akantu kyanganirije inje ko abantu banze kwita umuhamagaro w'Imana ijwi zari bakomanga nijoro ko batarabyemera ibindi basuspectinga gukora biri imbere bitazakunda ndabivuze nanone kandi abo jewe bafite kuri list amazina yabo ndayazi mfite ibimenyetso bifatika mbabwiriyemo muri rusange ko hari abantu Imana yahamagaye hano mu moja muri Kenya kubanza gukora urimo w'Imana kwanza sibyo kubera amajukumu intonganye biki baranze ntibikore ibindi byose tegeza gukora ntibizofawura zamukina narabwiye ejo ngo je namaze amezi 9 ndaranze kwita muhamagaro naranze tukabizira muri bombereje tugafatwa tuko nataha korera ndanze mwege muri kwishakaga mwageze ngari mumugika bara gukubita ndabara je bagize kunkingirana mu nzu bagiye kunkubita kubera gahunda kandi sinabikubwira kuva tubaye wawe warubise
Nega no dusaraba gusa ba reveranga gusa. Eke kukibuye muri 2003 niza kusenga Imana ngo njo kibuye kuvuga ubutumwa ngo hari umuntu untegereje ngo mubwire Yesu Kristo akizwe. Ndagenda bare gushikayo mburaho ncumbika nta nibwarugabire mpagese. Ndi mu isoko haba gasoko gahaba. None mpagaze mbora umuntu waraza aramenya arambwe ati uri hano ati uranzi ati ndakuzi wigeze kwigisha umwana wanje kera. Wanemere ukarara iwacu ari mu rugo. Aho hakana wewe nta mafaranga ya hoteli ka hamwebwe mugenda mwishoma hoteli ariko be amazi ashushe nudushoka twumweru nudusabure tungana gutyo warwaje mu butumwa we iri ngakure eriya Saya gusa muri mutonde gusa kumuramza gusa muri jira munzu mwija gutya. Yaje muzamura amaboko. Semena mina nimubona turi indege Boeing ko turagaruka muri kamusika. Musicheze. Hari ibindi manageze gute. Hari imana dukuye. Murahazi. Twige musuri kugenda Kabuye. Tuje kureba mu Bugande ahantu natsewe kubasagera muri za boîte de nuit gukina guceza niki kibayo ubundi mutagira amasiko tibobana muvuga butumwa banza ugenda ureba isiko imezi nuna hinduka sivyo gapanda gushuje wa haraga kunga twabyiye munsi kugenda mu gatatu kanyuma turakagaruka hano bene bagacuranze urakibuka mukanya urasaza Siza nibagirwa indose ndabisi. Karya ni burya ka gatatu kanyuma. Karya kagakunga niko kampaye ifunguzo zo kwinjira mu bihugu byose by'abazungu. Karya. Murakibuka. Mukanya ndaje. Ako se toshabyiye kera ngo ba hano basigaye bate akari. Shitira bizababiri. Akuri bareke tuzubaka sare. Aba muri hope tibishoboka kandi bamuzo yatanga byo kwiyose ngo wazungu muravuka nasana ni bene wanyu harazungu azasengera hano bakora imodokari muzamuzigendamo bakora za moto muzuriri bakora amasabune muzamugura ngaha ibintu byose n'ibinini ni mumara bakire rusengero Marasaze n'ukwima umwarabaje jo bundi ngo ni gute yaratuye mu giterane ngo n'ute abantu bangana gutye mutagira muza musengero ndamburuko musubiza ati mwebwe ate swebwe gute ni mu mwasenye Kongo noro wogira kwe ofa gute ati ni mu mwasenye Kongo gute inoro zose za muri Kongo nizo mwazanye muzokisha kugira bamwikuregaho nakubira gute ariko nanje njani soni abagabo barenga 700 batagira urusengero azimu ubukene ubushishi se murashabugira babandi bagira gushishana barashahaba tibarahinduka nduti nubu akononda humbiwe hari umwe yakazashuguma kiba hano yakazashuguma gutya igesha fundraising nukuri umunsi muneza none rwaye paralize gutya kubera kuva ngo akoremo gutya akagatitira ariko nabwiye abakobwa nubona uhuye n'umuhungu w'umushishi ja masayini cyangwa mama abadamu nubona madamu umugabo wawe aza kubaza inyanya ko zazigura akabaza aho baza bahahira amafaranga ibintu by'amake muranuva injiri huduma hari umuhungu hano nkiza yaratumye tugonga taramenyera umoje ngo aje kunyereka bazahahira mu by'amake anjana Soweto iriye fo
amazina ndiraduhusha matatu bwari ubwa mbere ariko nukuri kw'Imana uramwuka nuwo badayimoni babwiza ukuri. Demuzi umugabo wagiye kugura umunyu ngo w'amakeri yefo azana mufuka kandi mu bintu byoroheje mu isi niki ari kubera ubwoba bw'ubuzima ari kuzana umunyu umufuka zo mukubwira baramunyerese nk'ibino bamutunga urutoki si atubiye fo nkaha niko yeme muri hano mureke ubwoba mu izina ryandi Yesu. Dukorera Imana dukoresheje impano nico yosorezaho tuzamu ibiganza semena mina abantu bagira impano z'Imana bazabafobza timukemere shani wemera ngo warakuze mu mazubwira uruhara uzozana igiti utambike mu tukarwane ugitambike gusa imbere yabo gucya numara ushinyima ya sente ukirenga hazabaga yasase impa uburyo bwa mbere dukorera mu Imana n'uburyo bw'impano banje bana bose twapromotinze hano ubushize nagiye Arizona hano muri Arizona urya mwana munema niri harye mable urya mwana uturanga yigize kuza avuye mu Bugande agifite imbeho na Michel nakoba ageze Nairobi tumushira hariya yakana azayishikura tisha fata inanga neza fata ikidari muzamu kuzashuranga twa umunsi ngendayo batinye sentizi zitatu amazi barashuranga kuva mbayeho ngira ngo mukunga mwarabonye na nura mwana wo baruvuye Kigali ntuze mukongomani hari ibikongoma abanza sekusi kandi babwire buri muntu wese mazi muhamagara aho yavuye ukora basanga ngo barahamagawe ngo ngwiwe ngo ari umugi manuri mwiza ibihe turabakongomani tugira gutyo semena mina kandi ibingibi tizotuba utaba dogiteri tizokuvanaho ubishopu tizotuma utaba revera tizotuma utaba chef de famille sibyo je umuntu wa mbere ibwiye umunsi umwe ahantu nari ngiye muri appointment yabatese urindi wavuye ndabati jewe ndi navuye muri Afrika ufite stati ndumuyumbi ta irega udafite agapapier ko hanze ibi byanyu biri hano muzobikiriye fo barabizi se ngo ndi muri sansi hano reka kubesha abaturage iri uzohera muri kwanza vuga ngo A B C D umuntu ufite lisansi ikoyo we nabati ukora iki je n'umuyumbi umuyumbe ni iki umunyamasengesho ni kuvuga iki uhumiriza jewe nta bintu birebire ngo tuje mu bintu by'inani by'ibyuma fuka nagira tuve kundi misho umve ko Imana zifuka semena mina yigeze kunyishurira haranduze kunyishurira ndabatse ukuyinzu ibamwe abantu biyisi kubera ivi kuri arutebora gukeneye kubona Trump ni gucyo niwe ufite ubwoba kuko gawe ari umuzungu nawe kirabura ari kuriya kumana nuko kwati muhuyi we umuyumbe ahiwe kujubanya abantu gusa kubera induze gusa yebe muri hano none akagabo kamwanga gashaka ama views hari umunsi navuze ngo dusengera gakobwa kamwe kari karasaziriye kiruka tuvuga nabi Eliana nako muri Angola marakabonye umuriro sakantu kata makaza ngo hello president so I want to talk about it yaza kaza mutangatanga saka gakobwa kamara kikavuga ibyo wabo kamgatanga kuvuga ibyo menembwe ntanyine uhaba ntanyira kurusi tase wabo kakamakaza ibyo wacu
kandi ngo titwarenganye turagacaha mu izina rya Yesu. Murashaka kumva kavuga kazoza nawe gaswe kare kavuge. None Paulo ari mu rugendo mwivuga butumwa, ubundi mwivuga butumwa ndoza cyaha ibintu